minutu. Bi minutu. Minutu bat. Hogeita hamar segundu. Hogei. Hamar. Bost, lau, hiru, bi, bat, total.
6 minutos. Erdi, vale. Zazpi gatu etorria. Zazpi, vale. Gatu haizea pintzatu gehiago, Zazpi eta erdi, oso ondo. Haizea pintzat aukei edakari. Saiatu mantentzen kontrazioa golpeka haizeaz. 45, vale. Lepo egari. Haizea pintzat aukei agoratu, Oso ondo zortzien zortzien. Zortzi, vale. Haizea pintzat aukeiua. Eta esan, zomeia dut zenbat minutun, Venga. 5 segundu gehiago. 15, vale. Oso ondo izan, oso ondo, beste bizkoak. Lepoa egin zaitu. Oso ondo egin zuteko. Haizea pintzat aukeia, Zortzi eta erdi, vale. Jalia garbia, haizea pintzat aukeia. Oso ondo, zortzi berrogei. Hemen bai, gorza izateko gero. Lehengo nubeta duzien, Era ondo, baina gero ikuzo hola, hola den entzatu. Hostia, nik uste guain montaron orkutu, Zerko dira zeruko potentzia dola. Itzari inda pantalla, baina grabatzen gareto, Hola. ¿Salías o no? Hostia, me gusta bien, ¿no? Había que ir una corrida ahí. ¿Estás en la pantalla? La veis antes, ¿no? Ahora de noche, ahora. Ahí, claro. Una jarri zure. Neta, barrixa. Vale. Hostia, zein arte da bizen zioza, izadura, amigo. Hostia. A ver. Hostia, zer izkita. Bostean bizatuko teirata. Hostia, ba, stanetako, ya kontase bat izkit, ba, ondi izkia bost. 6 minutu, me cago en Dios. Ya, hombre. ¿Ves? Ni. Vos tenés a ser que jabaña, ¿no? Neti izango du, beha. Ega asuntu. Garriga. Bai. ¿Dónde va a ser? No, dices que me da para mi poder. Pues nada, uno ya va. Esto dena da trapillo. Algo sai elkarrentza jo. Ahora que me pasa esto, tío. Ez, modua, rekontako.
Itxasok igual edutzen du? Hau itzalin dugu. Itxasok igual edutzen du?